F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sara tat-tajba minna ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla l-mistiedna tiegħi Jackie Losko. Jackie Losko debuttat fid-dinja tal-ispettaklu bħala mudella u tikkummenta li għalkemm hawn minu tal-opinjoni li bejn il-modelli wara l-kwinti jkun hemm rivalità, hija kienet dejjem ixxurtjata li esperjenzat pożittività mill-kollegi tagħha waqt ħafna sfilati importanti. Kull min jaf lil Jackie jaf kemm tħobb l-ikel, il-lejla għal Jackie għandi sfida li ħadd inkludi l-ikel, anzi din l-isfida tinkludi l-ikel favorit ta' Jackie. Niltaqgħu ma' Jackie minn hawn ftit ieħor għax prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. St. Thomas Hospital. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Experience life with Bridgepoint. Sara tat-tajba u nilqakom għal prime time wasal il-ħin biex nilqakom mal-mistiedna tiegħi l-lejla. Iż-żejra fost tliet aħwa u meta kienet tfal kienu jaqbdu ħafna maħħawta. Nilqa' miegħi lil Jackie Losko. Hello Jackie. Hello. Kif int? All right, ta' Grazzi tal-li aċċettajt l-istadina. Jien all right, tajjeb, tagħla nkun qiegħed hawnhekk u nkun f'kumpanija tajba ma jkollux xingor. Mela. Isma' Jack, tinsiex dal-weekend indawru s-sija. Ejma ħej. Taffetwak? Jiena rrid nkun ċerta li dawart kollox ħabba x-xogħol. Mhux teqpariqda. Neqpariqda, ma. Xinkwiet. Aħna tradizzjoni, Jack, li nirreġistraw kull min jiġi hawnhekk. Okay. Għandi bżonn ftit dettalji, semmu kun jom? Jacqueline, full name, Jacqueline Losko. Jacqueline Losko. Data ta' twelid? 23 ta' frar 1994. Sena diħla the big 30s. Parti kbir jew? Probabbli, jew. Fejn inti mwilda, Jack? X'inhi? Fejn inti mwilda? Il-Pjata. Pjata. Residenti? Ta' Sliema. Ta' Sliema. Professjoni? Namlu cabin crew. Cabin crew? Mela. Tajjeb. Jack, jien meta narak, dejjem niftakar kemm kienu jaqbdu miegħek ħutek meta kont żgħira u f'dik iċ-ċajta tal-miliet. Min kien daq il-bib? Fakkarni kif kienet l-istorja? Dak kien ir-raġel tal-kuġina tiegħi. Għax jiena ftakar li jien peress li wara ħafna. Il-kuġini tiegħi kollha kbar minni, kollha tamparira u Lisa. Mela, u dak minn dejjem kienu jgħiduli li ma jistax xi darba ħajjieħdu xi ħadd għalik u ħajjieħdu. U Christmas Day deċidew li għamlu ili. Daq il-bib ta' bar? Daq il-bib u aħna konna bl-intercom u kulħadd kien miftija u għallu li mur iftaħint. U kif għalli ġejna l-Jacqueline Losko. Fajt nħares li l-intercom. U ma raftux, għaxu kien isu naħseb li bez berritta, biddel leħnu. ħatqata naħseb Christmas Day un bad għamilt bajda karti, probabli. Isma' Jack, semmejt li inti cabin crew kemilek? Naħseb diħa tkun l-10 sena. L-avjazzjoni għedha fil-familja, le Jack? Ija. Il-mama jew il-papa kienu jaħdmu? Il-mama għamlet 37 sena. Ukoll. Dik bdiet minn meta bdiet, ġifiri fil-74 daħleti u minn hemm bdejna, mbagħad anke t-tiju u jiena oħti u r-raġel tagħha wkoll bdoti, ġifieri naħseb ma sajtx neħlisa. Meta tkun cabin crew, għaw minnu tal-opinjoni li waħda mill-iktar affarijiet diffiċli huwa li tadatta b'mod kontinwu għal bidliet tal-ħin fiex ħin tqum, eċetera. Mhux ħanajdlek tidra għax peress li qatt ma tqum fl-istess ħin dejjem il-roster tinbidel. Ma tidra qatt, imma x'tagħmel? Jekk l-alarm fit-tlieta tadatta u tqum. Impossibbli tot kemm kellek passiġġieri, impossibbli tot kemm assistejt passiġġieri, però darba fuq titjira mill-Italja kont kompletament starstruck. Min kien hemm? Kien min ma nafx ismu għaddi sal-lum nsejt ismu, imma li kien bih il-borom
fuq il-television Taljan u kien joqgħod jgħajjat ħafna u jisabbat fuq il-mejda u jisabbat bil-borom fuq il-mejda u għad kienet flajt għal-Katania dak u bil-fors. U mill-ewwel araftu ġveri. Mill-ewwel araftu għaxu kellu dak il-mustaċċi vera jiswed xaru għandu ħafna xaru kol. U dejjem jieħu nifsijiet kbar. U ħafna u jerġa' jisabbat. Beda jgħajjat fuq Le, it-titjira. vera miskin vera kien kwiet, vera kwiet. Li niftakar, u l-pike jien kompletament insejtu. Kienet tkun taf Shakira li hemm pike fuq l-ajruplan miegħek. Xejn ma kienet tieħu gost. Ja naħseb li. Le, u pike, mela. Jack, kemm il-darba rajnik fuq il-catwalk fl-iktar fashion shows importanti li kien hawn Malta. Ħudna naqra backstage, allura intom il-modelli qabel fashion show importanti, kemm sigħat qabel tkunu backstage? Għandek 4-5 sigħat qabel żgur. Biex tibda tipprepara. Għax inti speċjalment jekk tkun sfilata kbira għandek forsi 30 modella, qed ngħidlek il-kbar ħafna. U normalment kemm il-change ikollok? Tnej, unbat skontek ikollok per eżempju dawn il-fashion shows fej ikollok iktar minn ditta waħda, unbat mek ġen xi 6-7 changes. U dejjem tkun taf se tilbes jew ħafna drabi dakinhar. Le, tkun taf. Unbat ikun hemm dak il-ħafna ġen ta' xi ħadd ħadlek iż-żarbun. U trid tidħol waħda u inti backstage mal-ewwel tinża tilbes, jien niftakar darba ħriġt b'nofs il-but ħirġa l-barra. Ma nafx kif imxejt, irnexxieli, ħadd m'għanduna. Hawn minnu tal-opinjoni li l-modelli bejnietkom backstage ikun hemm ħafna rivalità. Veru jew le? Nemminhom, imma fil-każ tiegħi u ta' sħabi jiena vera kont fortunata li għatman ser tajt dik il-rivalità, anzi jena għadni vera ħbib ma' l-modelli li sirt naf ovvjament waqt dawn il-fashion shows u minn meta kelli naħseb 16 sena issa. L-itwal catwalk laqat kellek, li ma kienet? L-itwal passarella? Dar il-Mediterran fil-biċċa ta' taħt għal Charles and Ron. Dik kienet l-istess darba li kellek naqa' wardrobe malfunction. X'kien inqala? Tani lips. Charles u Ron kienu jħobbu ħafna xin kienu jqaċtuni naqra minna u jien għadni niftakar dil-libsa bdiet nieżla kif ħriġt mal-ewwel l-ispalla bdiet nieżla. U minna u bdiet tinfetaħ u titla u titla u titla. U dik forsi xi 2 minutes qabel ma ħriġ qalli le neħi tajt għax inkella ħajidru ħadd tidirlek il-sim u bla tajt. Allura iktar u iktar inti bla tajt. Hawnhekk m'għandek xejn ukoll. U rnexxielek tasal sal-aħħar. Ġifieri għandi maratona biex nasal hemm Never ending. nagħmilha lura. U nispera li nkun għadni libsa ħwejjeġ, imma rnexxielna. Irnexxielek. Jack, kemm għandek nepotijiet? 5 issa. 5? 5 nepotijiet. Jiena qaluli li n-nepotijiet kollha vera jkunu looking forward biex jiġu jiltaqgħu miegħek u meta tkun magħhom il-ħin vera timliwlhom b'mod kreattiv. Le, nipprova, jiena ħuti msiken issa għandhom ħafna u affarijiet li sa xogħol, ira xogħol. Fejn issa ngħin, ovvjament vera nħu gost bihom jiġu d-dar, jiena għandni noqgħod għand ommi ġifieri ikunu hemm ħafna ta' spiss. Nippruvaw, aħna nilabu naqra lob, naraw xi film. Nimmaġina minn tixxitzija disċiplinata, nimmaġinak li tija. Le, jafu tqawma, jafu li. Le, isma, jieħdu gost ta' miegħi, imma. Meta ħin is-serjetà, ħin is-serjetà. Le, jiena disċiplinata ħafna. Waħda mill-lobiet favoriti ta' Harry hija Alphabet Bingo. Kif tintlab di eżatt? Literalment, pal bingo inti kollok issa ċart u d-dimek u jibda, ommi bdiet, għaxek il-mami s-soltu, tiġbor itra u inti jekk kollok tqet ovvjament litra fuqa. U bat min jaqqat il-house jew xi lajn u hekk jirbaħ. Meta ma jirbaħx joħodha bi kbira.
għadu ma tallimx tipo. Ma tistax dejjem terbaħ ovvjament. U jiena u jien iktar u iktar nħobb naħar u posta Toqgħod nigżu iktar. Eżatt, kif nibda nara li qed nerbaħ jien, yes! Ma biex jidra, biex id-derriħu. Isma' suġġett kompletament differenti, Jackie Losko u l-fitness. X'inhi r-relazzjoni tiegħek mal-fitness? Diżastru totali. U vera kont jaħasrejna kont nisfen. U xejda l-aħħar qed nerġa' nipprova. Home workouts? Jien narak fuq is-socials imma mhux dejjem. Nipprova home workouts għax bej flight, u mbagħad ikollok filming, u mbagħad ikollok filming ieħor. Kważi impossibbli tmur tajt pereżempju ħin fist kuljum jew xi klass. Allura qed nipprova d-dar, ħad video, u meta bdejt nara ħadha l-video bdejt ngħidilhom arani isni karta strazzat tipprova tagħmel xi workout. Isni karta forno, hekk bdejt ngħid. Ma stajx ma nsemmih xien għalhekk għax rajt fuq socials dal-video. Le. Isma' Jack, kull min jafek jaf kemm inti foodie, kull min jafek jaf kemm tħobb tiekol, ħammorru waqfa żejra ta' riklami u kif niġu lura mbagħad irridek tispjegali b'mod fatwali għax ħajkonna l-affarijiet hawnhekk. Kif inhi il-ħobża biż-żejt perfetta skont Jackie Losko tajjeb? Hemmhekk. Tile and Style, the Tile Center at Birkirkara Bypass. Follow us on Facebook. Għalina n-nisa l-ġieħ ta' darba fix-xahar mhux xejn sabiħ. Elif Feminex hija mediċina ġdida li tnaqqas l-ġieħ tal-perjied sa 12 siegħa u tnaqqas il-volum tad-demm fl-ewwel 5 ijiem biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. Il-mediċina ġdida Elif Feminex tinxtara mingħand l-ispiżjar. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste and variety. If it's cheese, it's Fior di Vita. United Colors of Benetton. Want to earn more from your savings? Then move your savings to MeDirect and earn 3% per annum on a 3-year fixed term deposit in euro. MeDirect Bank PLC is regulated by the MFSA. At Good Earth, we pride ourselves on the quality of our products. We are committed to deliver to your table the finest and most natural ingredients, sourced from responsible suppliers across the globe. This Easter, benefit from 20% off on pure ground almonds and 25% off on plain and wholemeal flour. Good Earth, where natural foods is our passion. When you were choosing your new fittings, you probably weren't thinking of the times you were rushing to work. The time you felt loved and couldn't get enough of it. And when you just needed to quench your thirst. Experience life with Bridgepoint. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Il-lejla mija għal-prime time għandel il-Jackie Losko, għabet laqna r-riklami bdejna nitkellmu naqa fuq l-ikel. Mill-1 sal-10 kemm tħobb tiekol? 10. 10. U li Michael? 11. Templazz. U li Michael ma tirreżistix? Il-ħobż biż-żejt. Dak. Wasal tal-ħobs. Sekonda ġej, Jack, ġej tal-ħobs. Ara naqra, kif issemmeħ mill-ewwel, tal-ħobs. Issa Jack, l-għanna da kollu hawnhekk. Trid tispjega għandna u turina naqra il-ħobża perfetta tiegħek, il-ħobża ideali għalik, kif tkun. Jien għandi żewġ verżjonijiet ta' ħobż biż-żejt. Skont l-aptit, ħobża bil-konserva u basal u żejt u mill-ħobżar, insomma l-insi. U li ma tip ta' ħobża tippreferi? Għakkar għandna naqra saċatta, ċabatta tal-Malti mqatta. Tal-Malti. Tal-Malti? Mela fidejk. U li ma parti tħobb l-iktar? Jina żgħira biex ikollha ħafna. Li jkun hemm kollox nikol. Qed ngħidlek, naħseb in-nies vera jimmaġinawni ma nikol mhux vera li nikol imma nikol ħafna. Mela tlaqna
Il-ħobża biż-żejt ideali skont Jackie Losko tuża ħobża tal-Malti, żewġ slices, u mbagħad konserva ħanamlu. Konserva jew nagħmilha bil. Inti kif tippreferija? Naf. U ejja naħduha bil-xismu trid. Bit-tadam? Tlaqna, ma jimpurtax. Dijara, ġdi twila. U normalment jekk ikun tadam ċat u iktar ma jkun missjur iktar aħjar jkun. Ma ħanamel mess, jiddispjaċini daw ħajoqtlu. Ma jimpurtax. Issa, l-argument ta' żejt ta' żebbuġa, intu waħda minn dawk li żejt ta' żebbuġa hekk bil-kemm titfa' toma jew nkellek iktar ma jkollok żejt ta' żebbuġa. Iktar ma jkolli iktar aħjar. Iktar ma jkollok iktar aħjar. Naf. Żejt. Żejt ta' ħanamela żebbuġa. naqa' basic illum. Ħalli m'għandhom xu. Basal jew bla basal? Meħa jien is-soltu bil-basal inti joġbok. Bil-basal jiddependi l-okkażjoni li jkolli taf kif. Żgur, mbagħad jiena wara ġurnqara aħna s-sibt id-dar. Is-soltu dejjem nintaqgħu u kulħadd xi ħadd imur jixtri l-ftira jew il-ħobs tal-Malti u mbagħad kulħadd jagħmel il-ftira kif irritu id-dar. U għejdli inti xemmi tjeb minn ftira tajba, b'naqra ta' dam, naqra żejt ta' żebbuġa b'żaru melħ, u kważi l-aqwa ikla li jista' jkollok. Jack, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla. Grazzi tal-istedina. Għandi ftit regali żgħar apparti l-ħobż biż-żejt għalik ukoll. Tista' tibda. Grazzi għal Redelmar għalik għandna li fien frott il-baħar tikombina l ingredienti favoriti tiegħek. Żgur jirnexxilek toħroġ dik it-toma perfetta kif ukoll grazzi għal nemnem għalik għandna xema li kull darba li ħatixela żgur ħatiftakar fina x'ħatimla dar briħa vera tfuħ, grazzi għal nemnem. Grazzi, Jack, buon appetito. Thank you. U lejt tajjeb. Lilkom telespettatura qabel ma nħallikom infakkarkom malajr li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Teljen ta' kull nhar ta' tnejn, aħna qegħdin intellaw fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi domanda differenti li intom tridu tirrispondu. Jekk tirrispondu tajjeb grazzi għal Teljen, tkun tistgħu tkunu rebbieħa. Llum għandna domanda ġdida. Idħlu fuq owenbonnici.tv hemmhekk issibu id-domanda ta' din il-ġimgħa. Grazzi, il-lejl tajjeb, niltaqgħu għada. Buon appetito. Cheers. Cheers. Malaj ma it does the job. Bada melek, ħalli nikol aktar malaj. U jgħidu l kemmi ħanżira. Normalment, naqra melħ jida. U ħafna biżar. Prime time. Et jiġi mossar lilkom grazzi għal Colliers Greek yogurt. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. St. Thomas Hospital. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Experience life with Bridgepoint. Prime time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.